Tayikuzimu ngo niyo yishe ibihumbi by'abahutu mu nkambi ya Kibeho mu Rwanda hari tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1995. Ibyo nibyo tubwirwa na Bwana Gasana Anastase. Uyu Anastase Gasana yabaye umwe mu bari bafite uruhare mu micungire y'igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda. Mu mwaka w'1995 Anastase Gasana yari muri leta FPR Inkotanyi, aho yari ministre ashinzwe ububanyi n'amahanga. Leta y'ikuzimu ni bande? Ese hari indi leta itari y'ikuzimu ikaba ari leta y'imusozi? Hashize imyaka 23 abanyarwanda bahungiye Kibeho mu Rwanda barasiwe mu maso ya Loni, baratswa n'abasirikare FPR Inkotanyi. Umunsi ingabo za FPR Inkotanyi ingabo zari zimaze gufata ubutegetsi bw'u Rwanda zirasa impunzi mu nkambi yarimo abaturage bari bahunze ubwicanyi Kibeho, hari kuri iyo tariki nyine ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1995. Umunyamakuru w'umufotozi Paul Lowe w'umwongereza wakoreraga Agence Magnum avuga ko yari ahibereye, ko yabonye uko byagenze. Ibyo Paul Lowe yabonye yabibwiye umunyamakuru Stephen Smith w'umunyamerika. Uyu munyamakuru Stephen Smith nawe yahise yandika uko byagenze Ikibeho kuri iyo tariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1995 mu kinyamakuru Liberation cyasohotse ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1995. Uyu munyamakuru Stephen yanditse nyine ibyo yabwiwe na Paul Lowe wabibonye. Aragira ati: abasirikare b'u Rwanda, abasirikare b'FPR bari benshi bakikije impunzi zo mu nkambi ya Kibeho. Mbere y'isaha ya 12 za nimugoroba urusaku rw'ibisasu bya rutura na grenade rwumvikanye mu nkambi ya Kibeho. Abantu barapfa, abandi bakwira imishwaro. Inkambi yarimo abantu bagera ku 100 isigaramo intumbi n'abasambaga gusa. Uwo munsi wo kwa 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1995 imvura yari yiriwigwa. Abasirikare FPR batemberaga hagati y'imirambo bitwaje imitaka, bahetse imbunda ku bitugu, ukuboko kudatwaye umutaka kwarimo inkoni, bahirikishaga imirambo bareba ko abo bantu barashwe bashizemo umwuka. Uyu munyamakuru Smith akomeza agira ati: mbere y'itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1995 abasirikare bari bamaze iminsi bazungurutse inkambi y'impunzi bazihindira hamwe ngo zegerane. Barazegeranyije ku buryo zari zicucitse ahantu hangana n'ikibuga cy'umupira w'amaguru. Izo mpunzi zari zirundanyije zihagaze. Icyagaragaye kandi ngo hari abagize amakenga bakajya basohoka mu kirundo cy'abantu bakavamo bagahunga. Kubera iyo mvura yari yiriwigwa abantu bashakaga n'ubwugamo. Izo mpunzi mu gihugu cyazo zari zarunzwe hamwe, zasaga n'izibitswemo ubwoba n'abo basirikare b'Inkotanyi bari babazungurutse. Ntibyatinze rero icyo batinyaga cyabakoreweho, bararashwe biratinda. Nyuma y'igihe kingana n'iminota nka 40 mu mvura y'amasasu n'urusaku rwayo byose byaracecetse na ya mvura yari ihise. Wa munyamakuru fotora Paul Lowe ngo yemerewe kujya mu nkambi ari mu modoka ya Loni amasasu amaze guceceka. Ngo akinjira muri iyo nkambi yahingukiye ahari harinzwe n'abasirikare ba Loni bakomoka mu gihugu cya Zambia. Ahasanga imirambo igerekeranye wavuga ko yari irunzwe nk'amasiteri y'imwe. Yahabonye kandi inkomere nyinshi z'abana n'abagore. Nyuma yo kubona ibyo ngo bwari bugorovye, nanone uyu Paul Lowe yongeye kumva urusaku rw'imbunda, arebye imbere abona n'abasirikare barimo kurasa abaturage banyanyagiye ku musozi. Abo basirikare ngo basaga n'abashimishijwe n'ibyo barimo gukora, ku buryo babonaga bashishikariye kwica. Muri ako kagoroba gashyira ijoro ku musozi hari imirambo gusa kandi myinshi. Uyu ni umunyamakuru Smith ubyandika mu kinyamakuru Liberation yo kwa 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1995. Ubwo ariko muri icyo gihe cyose ari leta y'u Rwanda ari imiryango y'abagira neza yewe na Loni nta kigeze gitangazwa ku mugaragaro. Ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1995
nyuma y'igihe kitari gito ugereranije n'uburemere bw'ubwo bwicanyi niho habaye inama yabereye i Kigali yahuje leta y'u Rwanda na Loni bavuga ko ubwo bwicanyi bwari bumaze guhitana abanyarwanda batari bake. Muri iyo nama havuzwe ku mubare w'abantu biciwe Kibeho ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1995. Wari uhagarariye leta y'u Rwanda muri iyo nama ngo yavuze ko haguye abantu 338. Loni yo yavuze 2,000. Abaganga b'abasirikare médecins militaires bo mu gihugu cya Australia bo bavuga ko babaza abantu 4,000. Paul wewe yemeza ko yabonye umubare munini w'abapfuye leta y'u Rwanda idashaka kwemera. Nyuma y'imyaka 23 wakwibaza uti inzirakarengane z'abanyarwanda bagoye aho Kibeho bangana iki? Ese aba hari irimbi ryashyinguwemo abo bantu ingabo za FPR zishe nabi zikabica rubi? Ninde uzashyira ahagaragara amazina yabo bicanyi ati ni kanaka na kanaka n'uyu cyangwa uriya ngo bahanirwe amabi bakoze? Ese baribukwa mu nzirakarengane z'abanyarwanda baguye mu mahano yo mu Rwanda? Nyamara ngo utaba amateka ntabona itaka. Icyakora umuhango wabaye ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka wa 2018, umuhango wo kwibuka no kunamira abaguye mu mahano yabaye mu Rwanda. Ishyirahamwe Jambo no bafatanije barabibutse cyane mwebwe abaguye Kibeho, barabunamiye mwe mwese mwaguye Ikibeho mu gihugu cyanyu, barabibutse ndetse muri no mubo abari aho bohereje ubutumwa babasezeranya ko batazabibagirwa bagira bati mwakire n'utu turabyo. Nyamara izo nzirakarengane ngo zapangiwe umugambi wo kwicwa, abapanze uwo mugambi ngo barazwe. Mugenzi wacu Vestine Umugwaneza yaganiriye na Bwana Gasana Anastase dore ubuhamya bwe. Ukwezi kwa Mata, ukwezi kwa kane n'ukwezi abanyarwanda bibukamo amahano yagwiriye u Rwanda. Ejo bundi ku cyumweru hari ku itariki ya 22 Mata. Ni itariki twibukaho amahano yabereye ahitwa Kibeho mu mwaka w'1995. Icyo gihe mwari muri guverinoma. Muri make mwatubwira Ikibeho byagenze bite? Ikibeho nk'uko bivuze ahari inkambi irimo abanyarwanda benshi bari barahunze intambara n'umutekano muke wari mu gihugu hirya no hino, noneho bose barahahungira ari benshi. Ubu rero twebwe nk'abari muri guverinoma twamenye yuko inkambi Kibeho yatewe igaterwa n'abasirikare ba leta ba FPR cyangwa APR, noneho bakaraswa bakicwa. Tubimenya ari uko bitangajwe n'abantu bo muri Loni bari bahari n'abari bahagarariye uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bahise babisakuza ku kanya, noneho natwe duhita tubimenya. Ariko birumvikana abari babizi muri guverinoma bo bari babizi nyine, ariko hari n'abatari babizi. Uzi yuko muri guverinoma ya FPR habamo ibice bibiri, hari abagize leta y'ikuzimu itagaragarira buri wese, hakaba n'abagize leta y'umusozi igaragarira buri wese. Abagize rero leta y'ikuzimu, iyo leta y'ikuzimu bo barabimenye, bari babizi, ariko twebwe ntabyo twari tuzi. Natwe twabyumvise nta nama y'abaminisitiri yabaye ngo batubwire bati abantu bapfuye batya byagenze batya. Nta nama n'imwe yigeze iba kuri icyo kibazo. Byarashakujwe n'abantu bo muri Loni bari Kibeho nyine babireba babibonye, noneho nibwo bavuze batabagize guverinoma mwese muhari muri mu gihugu muze Ikibeho hagiye kuba inama yo kubonana n'abaturage n'abantu bose ku byerekeranye n'ibintu bibi byahabereye. Nuko natwe twabimenye, ntabwo twabimenye ku bundi buryo bundi wenda ngo umuntu avuge ati nari mbizi mbere yuko biba cyangwa se n'igihe byabaga. Ko mwari muri guverinoma, nibutse abumva ikondera ko wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Bwana Gasana Anastase. Yego. Muti hari abari muri guverinoma igaragara n'abari muri guverinoma y'ikuzimu, hari abari babimenye. Mwaba muzi abari babimenye, abari muri bo mwari kumwe muri bagenzi banyu, hari ababeretse ko
kugira ngo mumenye ko hari bari babizi nuko hari ababiberetse ko bari babimenye. urebye nta babitweretse nk'uko bivuga ko nta nama yabaye ngo batubwire ibintu uko byagenze, nta nama ya leta, nta nama ya guverinoma yabaye. Byabaye kubimenya nk'uko abantu bose babimenye bishakujwe n'amahanga. Noneho nibwo abari muri iyi guverinoma batubwiye bati ni ukujya mu nama y'abaturage iri bubere ikibeho. Tugeze dukora inama nk'abagize guverinoma hagati yacu kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo. Nuko mbese byagenze. Iyo guverinoma rero nk'uko ubivuze, nk'uko nabisobanuye ko igizwe n'ibyo bice uko ari bibiri, imwe itagaragarira abantu n'indi igaragarira abantu. Iyo urebye itagaragarira abantu yo wasangaga ayo yari ibizi kuko yarimo n'ababikoze. Urumva yuko ikintu nk'icyo ntabwo gishobora kuba uwari visi perezida akaba na minisitiri w'ingabo General Major Paul Kagame na General Bingira wayoboraga ingabo zo mu karere ka Butare na hari Kibeho Gikongoro, ntabwo wavuga ngo ntibari babizi. Birumvikana ko bari babizi, bari bazi ibyo ari byo, ari nabo babipanze babiteguye, noneho biba bazi uko byabaye n'uko byagenze, ari umugambi wabo. Bari n'ubundi baba bahishe kuko ntawe baba babibwiye, noneho bakomeza kuwubundara hejuru bawuhisha nyine, ariko noneho uza kumenyekana utangajwe n'amahanga. Iyo bitaza kumenyekana bitangajwe natwe ntituba twarabimenye cyangwa tubijyemo, ariko byatewe n'uko amahanga yahise abimenya noneho akabitangaza. Ikibaho twumvise ko hari abantu bo muri Loni babibonye, hari icyo mwaba mubiziho? Hari abantu bo muri Loni babibonye, bari bahari kuko Loni, hari abasirikare ba Loni bari hariya Ikibeho, harimo n'abanyamahanga ndetse harimo n'umwe muri abo bantu ba Loni wari Ikibeho ukomoka mu gihugu cya Australia, wanditse igitabo avuga ukuntu ubwicanyi, ukuntu leta ya FPR n'abasirikare bayo bo muri APR bishe abahutu bari mu nkambi y'Ikibeho abireba n'amaso ye. Abo rero bose nibo barabitangaje. Hari abo ngabo bo muri Loni, hari n'abari bagize imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu y'amahanga, bose barabizi. Ariko hari n'ababibonye abo ngabo n'amaso yabo muri Loni, n'uwo nguwo muri Australia, kandi we yanditse n'igitabo ashyiraho n'amafoto rwose y'ibintu byabaye areba n'amaso. Mwaragiye nk'uko umaze kubivuga uti abagize guverinoma twagiye Ikibeho. Bwana Gasana, Ikibeho mwasanze bimeze bite? Mwabonye iki? Mwumvise iki? Ikibeho uko twabyumvise tugenda tunahagera, twumvise yuko abasirikare ba APR bayobowe na General Ibingira bateye inkambi y'abaturage Ikibeho, bakica abanyarwanda, abaturage barimo benshi cyane. Noneho bagatangira gutunda imirambo yabo bayijyana muri Nyungwe kuyitwikirayo, ariko noneho iza kubabana nyinshi kuko bari benshi cyane. Noneho bituma rero bimenyekana. Bagerageje gusibanganya ibimenyetso ariko birabananira. Abo muri FPR bagerageje gusibanganya ibimenyetso ngo bitamenyekana, birabananira kubera ubwinshi bw'abantu bishe. Noneho bimaze kumenyekana rero bafata abantu, aho kugira ngo bitangiye babonye benshi, kubajyana mu makamyo bajya kubatwikira muri Nyungwe. Nubwo Nyungwe ari bugufi Ikibeho bwose uciye muri mu muhanda ujya ku Gikongoro, bamaze kubona ari benshi nibwo abasirikare benshi bashyize abasirikare benshi barahacukura, noneho bataba intumbi zari zisigaye cyangwa se zari ziri nyinshi aho ngaho Ikibeho nyine aho babiciye. Noneho rero tuhageze nibwo rero hatangiye ibyo gutaburura abari batabye aho ngaho. Noneho byitwa yuko ari ugutaburura abari batabye aho, ngo noneho ngo abantu ngo babare umubare wabo, ariko nabwo abari batabye aho bari benshi ku buryo kubabara
kubataburura bose ngo ubare ngo umubare wabo n'uyu ntabwo byashobokaga ariko noneho ababipanze bo muri FPR visi perezida akaba na minisitiri w'ingabo general major Kagame n'abayibingira wayoboraga ingabo i Butare n'abandi bafatanyije bo muri FPR bari babifatanyije bo muri leta y'ikuzimu bo byabaye ikibazo basanga kugira ngo babihakane baravuga ngo umubare ngo abantu bavuga wapfiriye ngo siwo ngo ni abantu bake ngo barashwe ngo uko ngo bateza umutekano muke ngo bafite n'imbunda ngo ni intera hamwe ngo zari zihishe ngo mu mpunzi ngo zifite n'imbunda kandi ari ukubeshya noneho nta mbunda twize tubona ntawe bataburiye ngo batureke n'imbunda yarashishije nta niyo batweretse batarizo twabatse cyangwa izo twahatoraguye ukabona rero ko ibyo byose byari ikinyoma noneho no kubataburura rero nk'uko babishakaga bagira ngo bagabanye imibare yabo bishe nabwo ntibyashobotse kubera ubwinshi bwabo bishe